Sanity NYANSAPO TV and then so ye the mwadru insuta atonsu Nana Kwame and Boasiako our come the great Senyakopo and then Nana epete bayire amen sama for ene kopo ne abosumni asanyina adidi amunyina wona men kama bakoson kakra ya ka Senyakopo a oye bosum bia wodanso na sapa wode ba asase so bepoa Senyakopo asa different eno ntino na agro ye friend bepoa esanse oba Asante mamu a ye wo agro bebre ye wo high life ye wo abofomu na odru tachiman so a ye wo apo na to Senyakopo agro no de ye friend bepoa eno obehu ni nyina bi e wo agro ya se friend na Kwame Antwi eba abetena se e wo adwabo na se na dwumadie no ne nyina timi ato aso tie ne NYANSAPO TV ye se amamna ni amane ne de ye ntoto na se ye wo bebre de mamu na Asante so wo bebre etie a great Senyakopo abosuma o masa ye different omo bibia ye different ewo abosuma aka nyina entem enti omo kwa na o masa ye different o masa na friend bepoa ye friend bepoa Senyakopo betechire bonkum ne nefa na o de abegum ewo nanim enti ono ye bepoa onkom Senyakopo a nya de abepoa sa wo betimi asabi wo betimi asua na so wa asa no etimi ne Senyakopo sawati ase enti obekom Senyakopo a ade se yekuru di ma wati ase enti kopo wankra bata bebre ni nyina ntwansia no ekowie mu Senya enti kopo anya bosom ketwa enti wo twa masa na different kopo ahofade different wo kopo a na wahu no esanse wano bema kopo no we different from abosom bia enti ene no Nana Kwame atotunti ena wo mu nyina achashia ewo eha chamsa bepoa Senyakopo bepoa no binie sawati ase ana omugusuno na nam akom entity entino obepia Asante mamu ntino we ya high life na wa besua ne bino so kopo sa high life plana na bepoa de enfrim enti bepoa ne bia na Senyakopo gusuna wo sa no nana about the black and white powers na agro na Senyakopo o ma begira mu a o mo etibewie no sanete Sanete Senyakopo wo yobi a unsa ontamfa sabe kwokrafo Senyakopo fa onkolabirem na awe young boy Antwi onyina ana tete no Senyakopo no ana wodi agrosa no Sanete ore young boy a o si di agrodi asaya efe akono the great Senyakopo no bama di asa na ko wanim
Asante and NYANSAPO TV. Senyakopo. And Senyakopo Festival. And Atonso in Suta. Nana Kwame and Boasiako. And I'm so I'm a Senyakopo. Almost Sabepoa. Woman Kwaya Bosmo, Madame Sonko. Sanate. Almost Fragition Benchaye. And I know my PM Ewa. Senyakopo Bosma with the Musonko. Now, Fadi Air Sonko. Would you compare Abosumaka? Unya. It's a Senyakopo. The BBI different. Oceana Bomu. The Nyome Gunihua. Nina Hano Adanso. Echire say wo ha insuta man hene ese na mu say sanete Nana Abbas, the black and white powers. Ariamaduma. Nana Abbas, the black and white powers. Ariamaduma. Asante Mamunia. Akonfonia Panino. Asante Mamunia. Akonfonia Panino. As a year, Tano Giapo, quantified Giapo, Akonfono, a quantified Giapo, Nana Abbas. Asante Mamunia. Akonfo, Wamo Panino. Aha. I feel no so I see as what to be at the area. Nana Abbas, no. Aha. Nana Abbas. Yaka Ayama Doma. Nana Abbas. Your company for Sabia Teti Ayama Doma. Nana Abbas, so dim Wakotine. The Sans Sabia Bruce Sabia Risi. The black and white. The India power. What you say? Aha.
Chame for and then Nananom Chan Wachia, a Senefata, Akono, na Aniso. Bama Watuana so, Aye, Nana, Aye, Antwa, Unina, Nana Antonia, I will get Yase. Yaka Senyakopo, Akom from Panufua, we Nana Antwa, Unina, Efrimua, and Yadia Beye, as was a Capumana William, Nana Antwa, Unina, Watata Conform, Akon Bebe, and Swedia Demua, Wamukusua Mosa, it is Senyakopo, we Nana Antwa when you have free more, and Yadia Bay, great asset, I conform Panifornum, Asante Mamuha, Nana Antwa when you have Edimua Quatrapaye, Nana Kwame, Boasiako, and so NNF, what did you Nana Abbas, the black and white powers, Ariam Medoma. Nana Abbas, the black and white powers, Ariam Medoma. Asante Mamunia, a conformina panino. Asante Mamunia, a conformina panino. As a year, Tano Giapo, quantificapo, a conformano, a quantificapo, Nana Abbas. Asante Mamunia, a conform, one more a panino. Aha. I feel on also I see them. I want to be at the area. Nana Bass, no. Aha. Nana Bass. Yaka Ayama Doma. Nana Bass. Your company for Sabia Teti Ayama Doma. Nana Bass, or Dimu Aquatine. The Sansa Sabia Bruce Sabia Risi. The black and white. The India power. What I say? Aha. Better. Nana Bass. Wano Yamfana Bata Karin Sano. Nana Bass, never so many Nabape.
Sanete Nana Nyako Abronoma Kuma Ubesro Ana Wasidumra Nisuma Epempem no Ebanono Nana Nyako Abronoma Nana Nyako Abronoma Ana Shamre Nisuma Epempem Nebano Kuma Ubesro na anwanwade ewom ni se na maame kom ni nua be ma kom ena onu amunso ekom enti wo twa akom no eya abusuade na na nya akom bro no ma no aha Sanate and NYANSAPO TV na wani gusu a wo hwe bi no sa na tie na nya akom abronoma kuma wo besro na nya akom abronoma kuma wo besro afena ni sumai asani asi orasa de chiame no na ni asi abra wo hwe atoto nyoma jano na nya akom abronoma no kuma wo besro aha na tibe wie no sa na tie aha akoma de akoma akono na akom de emunsu de ebi ni ufie a bomode na hwehwe wunchi na ebeboa Sanete bonsambo ana samre womo akambo muna womo so display wa ano na bema no de ogira mensani faso ano wono na ye panyi won so ana tete na kolai aha enti babia ni nanajawu babia ni abofrem bonsam na kola aso na egira dwemu a wono so display no ti akobansa abusum yenu kafua no mu nyina aye suma ba ko a ayana ehuye pa na bonsama kasa no ne hu ehu utie ni din no kra na etimi ma hu sampa bosom no onya bosom ketwa NYANSAPO TV for you what you say Senyakopo ana samle omugusu a omu edi agro no manika ka church Senyakopo na asa no anase na agro no ye fra ne bepoa Senyakopo yobi a wonko akomtete na akomtete ane se ye peda no kopo ba wode na asa na eba ye ntra kopo te sasa we anasa sasa we kopo sumambrafo no sumambrafo nyina Senyakopo ana ye panyini tini afra no be ma kopo ona ye panyini kopo ba wode na asa na eba obi cha kopo te sasa we wonya wuru awonko a wode na asa eba kopo fa fofra unyina ho wode obato fom obi timi da fom enfie miensa enfie mienu enfie nsia atani apedja no yenya so ne nsa epedja ne gina ho ewie se kim kopo ya kopo yeni kopo ketwa yeni kopo panyini ne nyina ne se obasom ne ye ati kopo de oyabosom bia obesiawa odisika ene yedie ena brew etuja konfu achachia nyina ya omunya ye Senyakopo yeti obenya great no waba Asante mam na nwanwade ne suban na ba itiremu no ena ma Asantefo ene akwate bro ni fita atu ni din se botum ni ye great etu ene great Senyakopo se no muti di agro wo ma sadam so wo ma ofade ye different etu kopo de entoto na se Senyakopo no sanate Africa come straight ene obefiem ewa Asante mam na brumam ana edi kan be si ye ni titu duabo ne ana Senyakopo na se enso efri yadamase Madika kacho se Asante ya mamre ni amane no anya ade ebejem yenye mu soda ni aka Asante abakosemu a
Uyi akom efrimwa enyeye. Asante abakosem. Uyi akom efrimwa enyeye. Esanse free obri anoche epenso. Obri konfo anoche penso. Ana akom baye. Enti ya akom ana de checha Asante mai. Ya di abosom ana checha Asante mai. Woshe Nana Abbas, Alhaji Abbas, the black and white power star. Wo kura abosom dia wo ho. Bako. Say dia wa bai na ho fa dia eso ye different. We are black and white. The batakali are black. Nature is black. Ana sedie eso ebugom. Aka teteno near the sedie ana na edidwa e wo Ghana mamu. Na so astama ewiase kwa na nim no na yeso epedia. Ti Alhaji Abbas akwantifiji apokomfo ahwamadoma ne bosom baako ana aba no a wono so wote ebi area no. Nanata jamase onyame Kwame komfo no onyame Kwame komfo na bia na meka onyame Kwame ene Senyakopo ya kwesa omo ya free ekuro baako wati ase na ade separate omo enam baako bi ene separate kopo no onyame Kwame esa so mu nyina abrafo mpanyimfo nanata jamase onyame Kwame komfo no ona so wasi agroma ought be area no. Yada so such a buakuma baby nyame enti ne ba idie no ase ane ewo na wo hwe anwanwade a esi ewa ha sede Senyakopo esi etisi emanfo so etisi nkrofo so na esewani ensa okache Nana Kwame Boasiako ninua nimpon ena Senyakopo eso esetisi so a wo pusu ne saa no enti yemenche yebetwe ade abena na esembisa ba ko mienu yetimi abisa Nana Kwame Boasiako ene the great Senyakopo woman bibia de ene Nananom efrechichi ane bencheye abepiem ewo eye nsuta atonsi no wono so atimi acha ye niema ba ko mienu bia eche mi no mienu nya ya dwen ewo NYANSAPO TV eso Nana akwaba eba NYANSAPO TV eso mejosuamu yati Senyakopo na yahumu asa no nso bebre na yasemo wasabi ye friend bipua na no kan bipua Senyakopo asa na sen na sitie eba ne sen munya asa no kran so ewo he wada roma medase ne wo mu ni se asa no ye nsua se biebru bosom na oba do oba ye no oye na ni nyina so gina sabe yakaze konfo a na oba tete wo entete ya pa a wode be ma no eno na sabe ma mu yeduro
Nanantwi Boasiako sabe me papa na woroma ene na ama me mo yeduo na nto nya abrempon da woroma enti asade ye nsua na mo musom na oba ne ope no oye na ekwan be na faso na Senyakopo timi fa nipa wadaroma eya abusua asade ana se edowa ene ofa wo bosom do ope no ofa ya nchechire sabe nipa ma bosom wati ase ya bosom te se wanya oba na akọware na wanya be ma na ya wodo no na ofa no tina odaroma de tie no bepuana ya ka ya no eno na etwaguo no Senyakopo madika aka cho se Senyakopo asa yensua sade na na dik aso ade to ya nim no yensua kopo asa na mombosom na ade na asa ana nam bosom na ade na asa ana enam yenya pagya efiri fom wiea wano ade na asa ana enam entekopo mu ana samre wamo display ewo wamo agro wamo asa aye friend of bepoa enso emuno ene osan na ohwe echire sese wo ha insuta man hene ese na mu sese sanete on ta hade insuta man hene sabi o ko atala from ko ena ne saka santa hra no nti utun ta hra bia na chese insuta man hene ewo ho ana se ne bofo bi ho Asante memu sabi ko fa no ti aguna man hene ono kro oba otuchire fufuro sana tepa man hene nso ono so oba onso otuchire fufuro sabi nkuna bia yesuma bia ono otuchire fufuro na pete bayre uhuna sa afashe uhuni sen amane ne amamre sa ne ma we na ewure fi ama ne ma bebre aka ti wo yeman mu ena nanom atete omudua we na wodi nti omudua ye na wodi edi animonyam ne nkoso so bo man mu ena yatoto ne ma bebre ato agu ena ma se ye bre no na wo se sa ko yenti ne ko fatete no ma dia mo ye the wonders man the super black and white powers Asante mamu nyina komfo Asante mamu nyina komfo wamo epanyini enono Asante mamu nyina komfo wamo epanyini enono Nana Alhaji Abbas ana husa samre wano so anene dom anaso mu display ewo ehanono aha entunu ene display sunkuya the black and white powers Nana Alhaji Abbas ayana pray papa you wakoma che na wama ya husampa Asante man wazoye want to akoma che kasi peti bayela peti man ya Nananom samafo ne abosom so tia se so mu dibi wi a e se bosom on na mo aduani die to na mo aduani na sa afi na du say ya bro say ya bayelo say die o say wani bosom na dikai wani kan peti bia ma Nananom samafo a na so ka se wudi bi ko wano a ubenya problem so tia se ti bayela peti no na se kire no aha oh nana bass die me papa no bibi bia no ba bi obekọ bia no e ti se de ya no e ti se obo mama ne e to bi obeka bia no enye no kure so tia se ye ni po baako aha to bi oka sa so no bia no enye no kure eni kure bia no wewom ye nya ni po baako ba bi obekọ bia me ho ba bi me so obekọ bia no so wo ho onya oye program a oto ne nsa afre me so me ye program so me to me nsa afre no so tia se wa ho ye ya na akwa che se ayonkofa ewo ye ntam kase so tia se enye ni panyina sa akwamfo ba ye obi a ba bi otena but me ba ye no ne dabra wote ana mo ma betena so tia se nti ye wa ayonkofa kase pa ada ye ntam kana mai ayabosomsom mai so tia se enti ewura wote kwakwanso onfa ne nansi fam na o ma bosomsom no enyina efisa bosomsom anya de chechere Ghana so tia se na nakufuado ana Kwame kromakura no ayabosomsom ana ode be chechere Ghana so tia se kankanya me Kwame kura kwaje bae ene wo parliament so tia se anu na ne no enso ene asofofo no akata ni mabiso ama ne die ni kwa se yeye no yakata abosomsom so tia se etie wura te kokoso ofare nansi fam so tia se ana kufuado so wompe Kwame Nkrumah ade abosomsom ene be chechere Ghana so tia se but enei ene ya tuni ma bia asawra ene ye bi go parliament kura na ye fra sofo ye fra konfo ye di etira enu tire ne Ghana ye bre no Kwame Nkrumah be tira asasi so Kwame Nkrumah be ji Ghana free found o de abosom ene be ji found e free asasi so eti de betima ka che ye wura se
yewura kufuado any yewura otikokwa so say omufom na sifam na bosom no omusam yenkoyachi yesa kwa family oh futu mema Ghana fo enyina amo the whole world and I say Ghana ha nyina say aje bia we bia eniye na dache emfa so aba amawadi yensai enkoyanchi enkofa enkante to Nananom esuma no musom no eno de ase yesai kokofa so ati ase tim da Ghana mafo nyina ase nsa papa ni fie kwa ni mukakra eso to papa da so ginam aja aya amamra ni amane yase wo de nsa to abrewadu animu a opre obedi nana abas ndeze ni mfie aduru no kensuo to senke twa sete fata sanka akokraja wotene na mu bi mu nanka wagege adamu na so Asante amamra ni amane nti wada so ginam yeju so amamra ni amane no de nya de enso beto atwere esanse se owura fi hukrom hina ben a wo yira wo adwabo ase yeguso ewo Senyakopo afa ase ewo eye insuta atonsi Akomo ye Asante member nyina me na me ya agonfo ni nyina chairman na se de se ye akomo no mama akoma ye fa akoma ye akono ndi ya kacha Asante man Ghana bo nyina se obi akobuso so a onye boni bia ndi obi afare wunchem na esom no nye ye na ye Nananom e de fiti ase de eso abeto aso ofo ye tamu se afashe bia ye hu ase afashe bia bo mo de wo so asem se
Basuma Samani said, I confirm in the whole Asante region, Madam Yomo Chairman, and I am Shama said, my boyfriend be a UPB, I was up for Tide China Yakama. I'm even when I'm for Tide to be a year. The cast will be pretty by I say the same. Oh, potato and potato. And also a fashion. A phone, a fee, or to buy rent. If it's only by Rena, Obi about Obi and Nippy, and Obi no Shrasso. Now Obi already be a real Musso and San Quantiabiema. It is a Petabaira, a fasha, a boat of mining in our buying. A Musso and San Quantia rare, and have a Persepia free or mine so. And it's not a potato. I mean, say, the Bessia, who confirm us, who come, I'm here, who am I? The boy at the Sumer, the boy the water, the Cotuno Water, and then who is added. And now I say a Christopher address a chair. I was on some phone. And it is a BBC bar. The yellow of here, you have got 12 ballers. If you say anybody in I who say a Christopher, that's all my Christopher, Papa. And until I hear, sir. And you see a giant, and you see a ren who fight. I was Asante and the Ghana man, and I have one. So the bay of mine, and the father to my pefra, not in Chilimanso, and then you be Esia. The club and the foot, and I remember Asante and the Minister of Education, Sanko Fayette. I'm a man, they have to get Sanko Fana. Yo, they make a check and a man, and I say, I'm a man here, they are to Tenasi, or maybe I when I'm a man here, and indeed. Obia say bibi say ya we o Kristo ni o we agraboni o we den o wo kwanse wo so odo hu beboa na ye bompa ye esre na omani tumi ye ni nyina ye som ba ko ebi enje bi so kom ya chepa ba enti hu wasem bia ba enti ma na eba no wan je sise tu afutu obai e na ade mama emnantia ne kedesia wo siso a okọ so de tere say enwangwa ohuru no so hwe o na ye otope enu ti no say wo ye bibia wo sa wo giri mienu eki hu hia sene bibia enu ti mi bom di ne ho ban se de be ya mi na mfunso bia di ehu hia me enu ti na obi ante me ho ase bia Sanetia afena Nana Kwame to Boasiako ne papa watete na kwambua no ama Senyakopo fa no oyana kwam Nana Antwi wonyina joti ase afena Nana sidum afena Nana sidum a wohwe ama bibia atimi akodini ono adede ase ade amaneba Nana Kwame and to Boasiako Nana Antwi wonyina no aha yaka confirm panimfo a moto wa Asante mamu ha Nana Antwi wonyina enso di mu akotene kopo confirm panimfo no ebino no wana kom gomre ane Senyakopo ewo joti ase Nana Antwi wonyina ene di agro no nensa no nyuma ni nyina bi ena ebesi dom no Nana Antwi wonyina enso na tete bema ya wono so sidom akopo wono si wono so etete no akom
ben sɛ bu be ɛbɛyɛ de den kura preko enim sɛbe odwampopo bi esi kuro ni mu a wɔse wadɔre sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabu nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ya fa NYANSAPO aboa ntaka